Ti Masakbayan. Full episode. Mata pobre. Si Murot kakit din ka ni Mark. Din to tadi kayo pa nagkalay sa. Agkalay sa kamin to kano, papa. Saan pa'y ngamin nga ita? Di mo la pinilin tinagsagmakam. Anya nga ti malalam iti kasya klase ti lalaki. Nababala ang empleyado. Mensahero lang iti nababa klase ti opisina. Saan ko mga itibul sa ti pangrukudan nyo iti tao? Nudikat iti sao, papa. Di nakisoro. Nakaadal ka ngam di maamo nga aramatan ti nagadalam. Awan ti connection tinagadalak iti panagayat ko, papa. Di nakmansong basongbatan. Maripod nagayat kay ti dayjay a lalaki. Nakurangan ti respetom kanya. Anya nga iti sangitam. Pudno ti baga ni papam. Anya ka nila unay ti kinayat mo iti dayjay lalaki. Nataar nga mamirmiraot mo. Nasingpet kan managayat ni Mark, mama. Apay, adi mo aramatan day tautak mo, iha. Mangkita kay ti sabali nga ayatem. Jay pada tayo abaknam. Ngam iso ni ay ayatek, mama. Awanin sa bali. Kastalaang ti makunam. Tadi mo amo nga iwaras na kita matam. Apay ngagpada kayo kin ni papa. Diyo kayat ngagragsakak, mama. Saan kanto nga agragsak iti den na ti mamirmiraot a tao? Ngam agpada kami mat nga da trabaho na, mama. Ulitak, saan ka natalgad iti kasya klase ti tao? Apay analiday ka nga imay dito'y ruwar ti opisina mi. Maluglugi ka no ti kumpanya nga ayan mi. Isu amang rekapda ka no. Kayat mo asawan. Awanan trabaho. Kasta nga rod. Kapilitan nga agbiro ka kiti sabali at trabaho. Alaan ka kung maitinegosyo ni papa. Nga masigurado adida ka kayat nga agtrabaho itinegosyo na. Sigurado lakit di adida kayat. Sana bale. Agbiro kaklangan iti sabali. Anya nga tati aramiden ta. Tapno mapagsina ta dagiti dua. Mang tulagaksat, mang butbutang ken kwa na. Maabangan numalawanan da, kat sikapay ti dakas. Napudot ti darak iti dayjay a lalaki. Agraraman. Kunana siguro ang nakabaniit itinalok mag-alamas. Dilagbain. Gundawayan na din, ti kinalopoy ni Faye. Pinayat na, tapno mairanod iti kinabak ng tayo. Agraraman naman ang gundaway. Kasta dagiti masirib a mamirmiraot. Ngem di na tanto masiriban dayjay a tao. Awan ka di dito isalas ti driver? Ay, adda siguro ijay garahe. Wano ijay ayan tilogan, sir. Awan mat ar-aramiden na dito'y salas. Awan nga ro di garahe. Ingkay baga, tayo sagana na tilugan, tada papanag. Ita ka din, sir. Di mo ka di makita nakasagana akon, ha? Alangan nga ibaon ka, no saan nga ita? Ay, win, sir. Matungpal. Kartingam, tadyak kaya ti agura iti mabayag. Importante ti papanak. Ala na, gunekan! Ay, one, sir, inakaon. Apay analiday ka, friend. Sumagmamanungal daw akasta ka. Naragsak kami kumakin ni Mark. No saan akong trabida dagiti dadakkel ko. Dayta tinarigat. Agpili day ti lalaki aparaken ka. Nataengan akong friend. Siya kumati agpili iti ayaten kan pakiasawaak. Kastansa ti babak ng friend. Masapol apada da abak ng timay kamang iti pamilyada. Uray adot kwartana no saan kumat nga iayatan. Sa anak anaragsak. Maamak dagiti dadakkel mo. Nga agrigat kanto iti sidong ni Mark iti masakbayan. Iso asanda kayat. Nalidayak numapukaw ko ni Mark. Nasa isaya at pa'y ngagbakbaketak abalasang. No saan tumitlaang ani Mark ti pakiasawaak. Kasla grub-rubwat ka. Adda ka di papanam.
Magipagkita kano ita di presidente iti Sabalya kumpanya. At ang amin plano mi ang sugpon iti Sabalya maran na negosyo. Di ka di ibagbagap nga anak ti gayem mo. Wen, ikagumak nga ipaasawa ta ni Faye kan Kwana. Ha, naimbag mo't. Tapno mailiklik iti dayjay ama mirmiraot. No makita na ni Faye, imposible asa na makayawan kan Kwana. Ha, napintas di Faye tay malakanyak. Masigurado ka makayawan day takunam nga anak ti gayem mo. No isuna ti agasawa, mayat, tagkasugpon tayo iti kumpanya. Nabakbak ng daya pamilya, ngam na tayo. Saan ka di? Nga itajay kunada nga adda umay akadwa da papami ti negosyo? Wan kano gayam. Madamdama, mapantayo iti conference room. Tapno makita tayo tinasao a lalaki. Agsagana tangarudan, pren. Umay ka din ni papam? Wano, ti dinutukan na ti sumango. Ay, jak man amo ken ni papa. Awan matimbagan. Nadamang ko nga ubing kano ti presidente iti sabali a kumpanya nga may makisarita. Nalaing kano, may papani ti negosyo. Jak pa'y nakita, friend. Nalabit analaing. Tapi nagbalin ti ama na a presidente iti kumpanyada. Kita ti mo nag-alalaki. Kasla di na mo ti umisam. Day tamo tinadlaw ko. Ang mga nunayanak idi madama ti guruod iso akasta. Anya? Adayamat kasta. Unay katanayanak, idi madama ti guruodan. Oh, timalyaw lakit nga ro dito ayan ta. Si kantumot, nagpigsa ti katawan. Si kamat ngamin. Lalabas mo timbaga matsyempo ti panakayanak na. Isumot nga min tinangag ko. Kasta ti di na amo ti umisam. Kasla tininang ko iti bunyag ti masabat ko Iso nga ta? Kasla adda nakakit-kita kun ka barok. Asido ka itayon? Siyak ti anak yu iti bunyag. Siyak ni Mark, ninang. Agmano ak ninang. Kasyan na ka ti Diyos. Wana, si ka ni Mark. Barukan. Kat ni apong mo, apag nanaudam. Kumusta matan? Ay, nabayag nga min nga daki jay abroad. Awan matan ni lolak ninang. Makatawanan tinapalabas. Kasta ka di? Ninang. Sapay nang rikap ti opisina pagtrabtrabawag. Isuan na awan anak iti trabaho ita. Asidag ti balay mi dito ya. Kat umay kay jay. Taado ti pagsaritaan ta, Mark. Imbaga na Jared tinagan na. Kanayon at tumalyaw dito'y ayanta. Anya ko mano tumalyaw day tang asungot. Natataerpay laeng ani Mark. Di ka man. Ang mga noisunto ti mga sawa ken ka. Adayo ang makiasawa ak iti tao adi na amo ti umisam. Uray di na mo ti umisam no ado ti kwartana. Kukwa na laeng ti kwartana. Adamot kwarta. Ngam, nadlaw ko nasaya at ni papamken kwa na. Sigud ka din nga gam amuda. Diyak mo. Awan na sasao ni Papa, may papan iti dayta. Dito iti balay mi barok. Makitam ka di ti may saapas da kiti asidag. Dayta ka din napinturan iti asol, ninang? Wan barok. Dayta ti Jim ti may sa kadag iti anak ko nga mapan kami amin ijay abroad. Kasanong tibalay kan Jimyo dito'y, ninang? Total imbagamat nga awan trabaho mo. Di, agyan ka pa di ta Jim. Agsursuro ka mangi manage. Tano pumanaw kami, si kanto ti mangi maton. Ha? Agpeso ka din, ninang? Ay uwan barok. Numaya ti ibangon ti anak ko ang negosyo iti abroad. Si kan ti makamo ditoy. Amang ano itid nantupay kan kadaytoy. No makita na analaing ka amang imatoon. Ikagumaak ti agsursuro, ninang.
Sino dagiti kasasaum a lalaki? Dagiti tinulaga ka lalaki. Ikagumaan da abirukan kan alaan ti cellphone na dyan, Mark. Apay di ta cellphone. Di pa'y lakot ni Mark a mismo ti banlaagan kan bot-bot nganda. Nayon na daytan. Bot-bot ngen kan alaan da ti cellphone na. Tapno saan da maadda ni ti kontak ka ni Faye. No alaan da ngagpaiso ti cellphone na. Saan na makagata nga dagos? Maya, tinapanunot mo. Ikagumaaktumat nga i-delete tinagan ni Mark iti cellphone ni Faye. Kumporbe kadata ti madan iti gundaway amang idilit itinaga di Mark iti cellphone na. Numabalin pa ikit di akit, alaan mo't ti cellphone ti anak ta. Bareng saan na anay kabesa ti cellphone number dayjay a Mark. Dubgag ka na imbagi ti ibilin ko nga ramidem. Ha? Anya ka diti ibilin niyo, madam? Si Putam, no umunog ni Faye iti banyo, takitam ti cellphone na. Alaam, kat iyag mo kanyak. Libasak nga alaan ti cellphone na, madam? Day tangiwat mo! Ah, Aramidam ti imbagak, ngam kaamam tangiwat mo, no di mo kayat asyak ti mang kaam! Nawatam! Oo, madam. Umunugak iti kwarto na, anak kaigam iti sagat. Tapno, kampay day, agdalusak. Ay makam mo ka, no anya ti aramidam. Basta itad mo kanyak ti cellphone na kalpasan na maalam. Ape, libasan niyo ti cellphone na. Katadamat cellphone mo, madam. At dalaang ikatek ijay. Saan mo na tila damdamagam? Aramidam ket di ti imbagak. Imunog siguro ni Madam Faye iti banyaw ti kwarto na. Inayadag ti umunag. Takitaag no ti naing kabil iti bag na ti cellphone na. Tita. Nakalukat mo ti bag na. Kat makit-kita ti cellphone na. Darasag nga alaon tarong wara kadakos. Adeta. Naala ko ti cellphone. Rumara ko. Madam. Adda kayo matgayam nga agur-uray dito. Ayan, tiri daw. Yawat mo kit din ti impaalakan ka. Tapumanaw akon. Atoy. Engam, pangusaran nyo nga itiray ta, madam. Saan mo nga amuan? Awan bibiyang mo. Dita ka. Napani? Silpon ti anak na? Ipatakaw na kanyak? Apay nga ta. Ay, naladawaksan. Agawa ak ti agpilas. Tama pa na kon iya opisina. Kababain kadagiti kakaduan no maladawak. Ibagadan to aga puta amak ti akin kukwa. Ket aga buso ak. Nakita mo ka di cellphone ko? Awan matan dito'y bag ko. Amakan mat no nabati medya banyo. Ingkargak iti bag ko sakbay ang nagdigosak itay bigat. Jok pa'y mat nakita nag-cellphone ka, manipod si mangpet ka. Busy tamat ngamin ngagpadpada. Ti amukit ingkargak iti bag ko. Ay, kasano nga awan dito eh. Amangan no pagarup mula ang mat nga ingkargam, friend. Sakbay ang nagdigosak. Inalak ti cellphone ko ang nakaparabaw iti katrek. Masigurado, maditabag mo tinangi kabilam? Impisok ko iti bag ko. Inalak ti bag ko kat imaya kun dito ikalpasan ti panagdigos ko. Kasano nga rin nagpukaw? Amangan mat no aday lugan mo. Saan ko nga enroll ti cellphone ko itilugan ko? Sino kayo? Pinalawlawan, Dak. Itan mo ti cellphone mo. No kailalan tay tibag mo. Ado kami. Idinto tag may saka. Sige. Itan ko nga ron ti cellphone ko. Ngamdidak ko madangran. Likam ni Faye, hindi mo kaya tumanga di ti parsanga. Kasi lang ti pangpanagan na ti danam. Sa balagan na ka. Sige. Itan ko ti cellphone ko. Ngam panawan dak ko man. Pangasiyo.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para itaradyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Itan mo di cellphone mo, no kaya lampay piyag mo. Ano kami? May mesa ka. Sige, itad ko, ngam di na kumadangran. Yan liklikam ni Faye, no di mo kaya titumanga ti barsa nga. Kasi lang ti pagbanagan na ti dinam. Sa balaga na ka. O sige, itad ko ti cellphone ko. Ngam panawan da ko man. Apay akas lanalpay ti abagam, Barok. Naimbaglangan. Tadidak din ang randag iti lalaki ang nangala iti cellphone ko, Ninang. Inala dati cellphone mo. Apay. Imbaga da pa'y, nga adaywak ka nun ni Faye akayan ayat ko, Ninang. Kaawatan. Nga daakin na kami iti panakaala ti cellphone mo. Taapay abinalaagan da kapay maipapan iti kaayan ayat mo. Day tati atap ko, Ninang. Didak ngamin kayat, tamamirmira utak ka no. No apay nga adda tao a kwarta ti pangrukudan da, iti padada at tao. Nakita mo ka diti cellphone ko dito'y balay, nena? Ha? Kwa? Diyan mo, ma'am. Damdamagak no nakitam. Apay asaan mo nga amo ti sungsungbat mo. Rumbeng asaan wun ti isungbat mo. Nakitam ka di? Saan, ma'am? Padasan nyo adamagan ka ni Madam Ano nakita na. Sige, damagak ida. Sayang pa iti cellphone ko. Mabalin mo matigumatang iti sa bali, ma'am. Kasano nga'y dagiti contacts ko ijay? Saan ko pa'y matngarod ama ikabe sa ti contacts ko? Sa bagay Day, tatirigat na, ma'am. Mama, nakita yung ka diti cellphone ko. Mas da awak taaping awan matan ijay bag ko idi makadano nak ija opisina. Saan nga taan ay diso medyo opisina yo? Kat ada na nga la, adi mo nasiputan iha? Imposible, mama. Alangan nga ijay opisina mi tinakapukawan na. Kat awan mat agtatakaw ijay. Kaya't mo asawan, awan agtatakaw ijay opisina yo, ngam adda dito'y balay? Kasta ka di? Saan akas tati kayat ko asawan, mama? Amangan ko nak no adda nakita yu dito'y balay. Awan, tinakit-kita ka cellphone mo dito'y balay. Nagado amagata nga cellphone. Saan mo man napagaburiduan day ta cellphone mo? Kasano nga'y dagiti contacts ko ijay, mama? Saan lang ang negosyo tinagsaritaan mi ka ni Jaren? No di kat tinabag na anak ko ni Faye. Kat kasano nga iti bangunin nyo ang negosyo? Saan pa yun ay aklaro? Ta pagsaritaan da kanupay iti ama na. Nga may-mayat no mamanugang ta. Tapno sigurado ti amin. Mariknak kat nakayawan iti anak ta. Imbaga na nga umay pumasar. Kat imbagak mo't analawa ti ruangan para kenkwana. Masiguradok anatalgad to ti masakbayan ti anak ta kenkwana. Iso abag-bagan ta ti anak ta. Tapno aramaten na ti utak na. Saan kat ajay mamirmiraot a tao ti pangisagsagmakan na ti masakbayan na. Naliday man ang tial daw mo ita. Kanayon ka akas ta. Inton ko ang daras ka bumakat. Ay, nalidayak. Ta saan matan nga umawag ni Mark? Di pa'y umay dito opisina. Saan ka di nga ag-apply ako na may trabaho na? Uray busy. Agpakita ko mamot Mailiw akong kankwana. Kanayon nga agpaiso nga umay dito'y edi ka labas. Apay nga di umayan. Day tangarod ti pagsakitan tinakam ko. Di man la umay pumasyar. Saan ka di nga amom ti pagiganan na?
Napanak iji paggiganan na. Ngam ko na di ka aruba da saan ka numatan nga agaw awid ijay. Labanan na nga rudan. Apay asan nga gaw awid. Dahil ti pagsakitan tinakam ko, friend. Di man la nagpakada no napanan na. Kuna ti anak ko, analaing ka kano, ta daras ka na kasuro amang imanihar iti gym. Nalakalaang matninang. Isurat ko amin dagit ti sumrak. Tapno masinger ko ti babayadan da. Amin nga alaan da a drinks dito'y unag. Kat ilistak amin. Ikak amin iti resibo. Ay, kasta ti mayad. Italag na lakid di kan ka, numapan kami ijay abroad. Awan ka di ti agbati dito'y ninang. Wan, sikan ti mangimanihar iti gym, kan sika ti caretaker da iti balay mi. Kasta ka di, ninang. Di na kumapaayan, Barok. Di mo kumabaybayan to'y balay. Ituloy mo nga imanihar ti gym. Ikarik, ninang. Saan ko abaybay antibalayo, kan ti gym? Makaamo ka nga agbayad kadag iti mabayadan iti BIR, ta saan kami matadumawat no adaman koleksyon mo kadag iti umay ag gym. Wan, ninang. Agsagana ka iha, tao may nakapasyaran ni Jared inton malam. Taapay nga umay nakpasyaran day di a Jared, Papa. Para mataman na tautak mo. Bak ng kanto, numasawa na ka na dyan. Papa, saan ko nga ay ayatan? Masursuro ti ayat. Ngam ti kinamamirmiraot. Saan ang masursuro? Ta iturong na kay ti pakarigatan. Diyo ka di napadasan tinagayat, Papa. Kwarta ka di lang ang tinapatag ka na kayo. Di nakman pagsawar iti kasta. Akas lagat tayo may sak nga ubingan. Adumot lang tinakan ko ngayon na po ngam sika. Ala, agsagana kakit di. No di mo kaya ta makapungto takin ka. Nawatam. Anya ka di dahi iho. Dua mo takahon. Sagot ko kada kayo kini Sir Donato, madam. Ne, apay amangtad ka pay lang iti sagot, iho. Pakaragsakak timangtad iti sagot kadag iti napatig kanyak, madam. Agyaman kami unay, iho. Sige pang arod. Agsarsarita kayo kan ni Faye, taadda pa'y papanak. Agyaman ak unay, madam. Awan anyaman na, iho. Kitaan taman tin sagot ni Jared kadata. Nagasat to ni Faye. Numakiasawa ka ni Jared. Saan ka kay tiday dya mamirmiraot? Saan mo ngay palagip na dya mamirmiraot? Tapuor ti kararwak na dya tao. Iyag mo kide, talukatan ta ti kahon. Nga niya tilinaon na. Aday ta. Ala, lukatamon. Itay mat nang inaklase ti relo na ito'y. Galante de dya Jared. Talaga abak nang. Anya pa'y lati sa pulo ni Faye kan kuana. Maaglaengan no paayin na ni Jared. Imbilin ko kan kuana asaan na paluspusan ni Jared. No paluspusan na. Arig na nakakali ko ba iti balito ngam impala daw na ijay taaw. At iti sagot ko kan cafe. Tanda tinalaos apan nagayat ko kan ka. Apay asagutan na. Adumot di dagiti napipintas a babae. Apay asyak tinapilim nga ayatan. Si katipit-pitik ti pusak. No makikalay sa kakanyak, awan to ti sapulampay, tada aminan kanyak. Kinabaknang, kinanamay iti biyag. Di kanto agrigat iti danak. Makikalay sa. Di ka pa'y sinumbatan. Ngam kalaysan ti bagbagam. Anya ka di pa'y ti kahit mga ipahay ko. Ibagam, tapno laang makikalay sa kanyak. Saan amagatadan ti panagayan? Dayto katrumusing iti kaunggan ti may sa tao. Kabayatan nga da kay ti sidong ko. Masiguradok nga agrusing to day taarik na. Ta ipaay ko amin kan ka, apagragsakan.
Saan ka di nga imbagak adito'y laang ti pangikabilam iti tsinelas ko? Ay, naipasirok labasit di tatugaw, sir. Naiduron la siguro, idinagsaga da. Basta ti kayat ko, nakasagana ti tsinelas ko no sumang petak. Saan ako nga agbirok pay? Ha? Ay, sir. Ay, nalabos kamay. Nakaro ti kinaasungot mo a tao. Pigsaan ti agsao! Kayat mo ka di taikatan kan kas katulong ko, ha? Kwa, sir. Ay, nalagip ko nga dagayam aramidag ijay kusina. Ay, panawan kayo, pay. Malagip mo ka di, jay kunak nga amangan no agbalin nga asawam ni Sir Jared. Jak inarapaap ti makiasawa kini Jared. Ado ti mangibagbaga, anagasat ka no maasawa na ka ni Sir Jared. Saan ko nga ay ayatan? Ni Mark pa'y laang ti ay ayatan. Saan mo nga agpakpakita? Kan di na ka pa'y awagan. Dahit ang arod. Ayan na nga tan. Nasakit tinakam ko. Tadi man lang parik na. Napan nga tayo di sa bali alugan? At nga tapaka kumikuman na? Urayan niya pa'y manday tapak ako kumikuman na. Umawag kumamot. Wano agpakita man la kanya. Imbagam ko mga umay ka ni Tibalay, tapno na ibagak ka ni Faye. Anda nga minapanan na iho. Da kayon ti kasaritak, sir. Mangtedak itidakkel adori, no laket makiasawa kanyak ti anak yan. Dori ko na. Anya kay dagita Dori. Adda nalawa asolar ko iti kabangibang nga ili. Kan ikan kayo pa itidakkel agatad. Awan parikot ka na kami, kanilorna. Kasarita mi ti anak mi, tapno makikalay sa akin ka, iho. Ulitak, dakkel ti Dori, nga itid ko kada kayo. Pagtugaw ka ta kasarita na kay tinalapag. Anya ka di ti pagsasaritaan tayo, Papa. Mama. Kayat mi, anasaya at to ti masakbayam, iha. Saan kayo ang maawatan, Mama? Papa? Ang sagana ka. Taurnosan tayo ti panagkalay sayo ka ni Jared. Awan ka di ti karbangak nga agkad-kad, Papa. Anya pa'y lati sa pulam ka ni Jared. Nasaliwanwan ti biyag mo iti sidong na. Uray di ka agtrabaho. Magatang mo amin akayat mo. Luko naman saan mo nga ay ayatan. Masursurom na ita kunakmanan. Pangaasiyo, Papa. Ikandak kumapay iti sumagmamano ang panawan kong agpanunot. Kasanon, Barok. Mapan kamin iti abroad. Sikan ti makamo ditoy. Namnamaa kadi mo baybayan daytoy Jim. Mangnamnama kayo, Ninang. Sapay kuma, tatisigod a kinasingpet mo idi, kat kasta kuma aging gating ka na. Noan niya ti ugalik ide. Kastamot lang ita, Ninang. Saan ka pagbalin na caretaker mi? No saan ko nga amo ti kababalin mo, Barok? Agyaman aklaunay, Ninang. Masigurado nga agbaliw mo ti kasasaad ko iti biyag. No agbaligi amang imanihar iti Jim. Ika kumaam, Barok. Kanayo nakto nga umawag kan ka. Tapno amuag, numayat matlaang ti panangimanihar mo. Wan, Ninang. No problem. Umanugot ka kadi ang makikalay sa ni Sir Jared, gayam? Mariribo ka na, gayam. No di pa'y laagpakita ni Mark. Ang mga numapilitan na. Kay sumati kaya't dapapakan, Mama. Kasano? No kalaat asumangpet ni Mark. May babawin pa'y nga ron no nagkalay sa kayon kan ni Jared? Ay, nagrigat ti sasaadak, gayam. Ipaasawa dak iti saan kumat nga ay ayatan. Timat ay ayatak. Saan ngagpakpakita? Agpanunot ka na laing gayam. Ti pa nakiasawa, kat saan abareng-bareng. Ano di mon kayat, kat ibabawim. Diyak pa'y amunoan niya ti pangadeng ko, gayam. Mariribukan na.
At talaga, Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teseriya tayo itaalawas ang napauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Agpanunot ka na laing gayam. Ti pan nakiasawa, kat saan abareng-bareng. Ano di mon kayat kat ibabawim? jak pa'y amunoan niya ti pangadeng ko kaya. Mariribo ka nak at talaga. Ngam no panunutam tirigat itapanawan. Saan ka di may mayat? Tanatalgad kan itibiyag? Awan parikot mo? Sabali ti panirigak itibiyag kaya. Saan nga agbisin ti tao no agagawa? Kit naragsakak iti sidong tay ayatak. Matikawak iti mapaspasamak gayam. No siya, kaslad na kalintagan dagiti dadakkel mo. Kaya't mo asawan. Umanugot ka iti pagayatan dagiti dadakkel ko. Kasla-kaslan, ngam adamat ken ka amangedeng, tas ikakat nga rod, ti makiden na ako nada. Kaslaad da kalintagan ni Daisy iti na sa una. Apay ngamin asaan nga agpakpakita ni Mark. Inton kon, umanugotak iti ibagbaga da papa. Tapno malipatak lang ni Mark. Mariribo ka na unay. Jak maiwaksi ni Mark iti lagip ko. Iso ka na yun tilinaon ti panunot ko. Kanayon nga ado ti tao nga umay agjim. Dito'y da gumatang matan iti inumanda. Kalpasan ti panagjimda. Ikagumaak ti agurnong. Tapno adda pagsamakdak iti masakbayan. Kumusta nga tan ni Faye? Ay, iparit mat ngamin dagiti dadakkel na ama kisinaraka kankwana. Amangan noan niya ti aramidan da kanyak no makipagkita. Amok nga adda ka na yung timang sipsipot kanyak. Tulagan tayo ka din, ti panagkalay sayo kan Jared. Jak amo kada kayo papa. No anyaman ti pagtutulagan nyo. Sumurutang. Very good, iha. Inarabat mo ti utak mo. Si kanto ti karagsakan, numalpas ti kalay sayo. Sapay kumatapumudno day nga imbagayo mama. Apay kumaasaan apumudno, kat addanton amin ken ka. Kasla di na amu ti umisam. Nayanak ako nak iti tiyempo ti guruod. Saan na parikot na ita di na panagisam, iha. Di napatag, maipaayan na kay tinasaliwanwan ang masakbayan. Puno na ita. Ala, da kayon ti makaammo a makitulag iti pamilyada, papa, mama. Manugot kan amaangay ti kalay sayo iti mabiit? Ay, wan gayam. Tapno malipatak ni Mark. Marengrengak meten iti sang kadagulit da papa. Anasayaat kano ti masakbayak kini Jared. Tay ko nadan, awan tinaganak amang isagmak iti anak da. Sapay kumatapud no asa anak ama isagmak. Siya kung ti kaunaan amang kablaw kan ka, friend. Agyam anak friend. Ngamjak amuno naragsakak to iti aldaw ti kalaysa. Rumbang lang ang maragsakan ka. Tama minsan lang ang mapasamak iti unos ti panagbiag mo ti kalaysa. Kuma no ni Mark ti mangikalay sa kanya. Hello, Ninang. Nakaawag kayo mat. Kumusta kayo ditan? Medyo nabayag asan kayo ngay mawag
Juan Barok, ado ti pakakumikuman mi ditoy. Kasi ka, kumusta ka mo't ditan? Nasaya atak mat ditoy, Ninang. Kumusta mo't dayta Jim? Ado ti umay nga ag-gym, Ninang. Itultuloy ko lattamat ti aglako iti agduduma a drinks, ta isupay. Juan Barok, imbes na mapandagumatang iti inumanda iti ruwar, di talangan. Ninang, makainom ngamin iti agduduma a drinks dagiti mabannog nga ag-gym. Juan nga rod Barok, saan lang mo't adanom ti kayat da nga inuman? Ado pa iti klase ti drinks, akayat da. Ninang. Gayam, Ninang. Nakaurnungak mat iti basit. Nabayada kong ti tax ti sanikwa, kan toy gym. Sige, nasayat no kasta. Alangarod, kastapay, kat baliwak tumanan ti umawag. Bye! Bye, Ninang. Si Kaman pa'y, ti umadan iti kalay sana, asaan nga excited? Saan ko mat apagayatan day ta akalaysa? Agtungtung palaklaen kada papa. Tapno makalipat ak iti tao anang lipat mat kanyak. Diyak mamati, nalipatan na kan ni Mark. Patsyak nga da makagapo. Iso asaanan nga agpakpakita kan ka. Saan ka di ang mailiw kanyak? Akas iti pan nakailiw ko kan kwa na. Uray mailiw. No adda makagapo. Iso asaan kayong agkita? No kayat, ado ti pamuspusan. Ngam numadi, nalakat ti aglisi. Uray kumamat, no makontak mo, babaan iti cellphone. Indon umay abulanan ti kalay sayo ka ni Jared. Agsagana ka, tamapanta agpili iti kayat mo apagkawas. Da kayo latan, mama. Amoyo mat ti size ko. Di ka di umay agpili no anya ti kayat mo akawas. Ano siya kat pilyak tay kapintasan? Ipilyan daklatan, mama. Makita yung mat tinapintas. Ay, si Kaman pa'y ti agkalay sa asaan ang magagaran nga agpili iti wedding gown na. Amoyo mat asaan ko apagayatan ti pan nakikalaysak, mama. Adday ta ka manen. Maawatam to ti amin, inton agbalin kamutan nga ina. Kaya't mo tinasayaat apagbanagan para iti anak mo. Agyaman kami amin kada kayo kakabsat. Intayon iti pakaangayan ti resepsyon. Wan, intayon kakabsat. Intayo amin. Umisam ka mata. Agpada kayo laang ka ni Jared, aday namo ti umisam. Anya nga tati klase ti biyag ko iti sidong dayto at tao. Umisam ka kit din. Tadag vid video. Kan ada photographer. Alaman lang, di damad siguro madlaw apeke ti isam ko. Kasta umisam ka. Saan ka ta nakapurpormal ka? Itan tanalpas ti kalay sa kan reception. Ijay tan balay ko nga diyan. Ha? Sige. Ang inta ko mapay alaan dagiti gargaret ko iti balay ni. Sanen, gumatang tan iti sabali. Aramatem to, numapan ka pumasyar iti balayo, dagiti gargaret mo ijay. Sayang mat dagi jay. Kasano ko maasayang, kat jak mat imbaga nga ibalang mo. Ijay nan dagiti gamit mo, isupay awara iti balay ko. Kasano ko maawara dagiti gamit ko? Mark! Si kakadiday ta masabat ko? Si Kamat Gayam, Daisy. Kumusta na, Faye? Apay adi mo man laawagan kun mapanbisitaan. Nabayag apad padaanan na ka. At dalalaki anang saad kanya. Inala dati cellphone ko. Kan binalaagan dak, asa anak kanong agpakpakita kan ni Faye. Nujak kaya titumangad iti barsa nga. Anya? At di pa nakapukaw mat di cellphone idi ni Faye. Anya? Atap ko nga akin aramid. Tapno maawanan kami iti komunikasyon kan ni Faye. Amom ka di. Gapo iti sakit tinakam na.
Imanugot ang nakikalay sa iti kayat ti dadakkel na pakikalaysaan na. Anya? Nagikalaysan ni May. Gaputa di na ka mauray. Nasakit tinakam na. Iso tinangidoron kan kuana tapno makikalay sa iti sabali. Ngam, naliday iti kaldawan ti kalay sana. Hello, Ninang. Imbag man ta nakaawag ka. Nay, apay akas lamalidliday ka. Ada ka di parikot mo. Ninang, nadamag ko. Ngayon pa ikalay sada ti kaayan ayat ko. Iti may sabak nang. Kat, imanugot mo ti kaayan ayat mo nakikalay sa kasta ka di. Awan na aramidan na, Ninang. Idijak nagpakpakita kan kuana. Nasakit tinakam na. Isuan na pilitan na nakikalay sa. Anya nga rod ngay, no saan ada kayo tiyag katuluyan. Katala, agsalukag ka, tapno ada maipanakkel mo, kat di da kan iroroman ti asino man. Uwan, Ninang. Ikagumaak ti agurnong. Kasta ti kasayaatan nga aramidam, Mark. Total, dakkel mo ti malalam dita, Jim. Mabayadam lakid diti buwis dagiti sanikwak dita. Kukwamon dagiti masapulam. Agyaman ako, Nay. Ninang. Hello, gayam. Imbag man tayo mawag ka. Boring dito ayan ko. Nagkita kami ka ni Mark. Kat nasa una, ngadda ka nung saad idikan kwa na. Kat inalada ti cellphone na. Kan binalaagan da ka no. Asaan nga agpakpakita kan ka. Tano saan kat tumangad iti barsa nga. Anya? Kasta ka di. Isumit lagayam asaan ang nagpakpakita kanya. Napanunod ko. Anay gagaran samot ti panakapukaw ti cellphone mo. Ha? Saan nga tangad da tao itilikodan ti amin? Nalabi da kasta gayam. Apay abinalaagan da pay ni Mark. Anya? Sino ti nakasaritam iti cellphone mo? Takas tatilangan. Lalaki ka di, ha? Jared. Masapul nga tungpal ka iti amin na kayat ko. Anya ti kayat mo arumbang atong palak? Saan ka makisarsarita iti sabali a lalaki? Sumardeng ka iti trabaho, kat dito'y kalaeng balay. Anya? Ngam sayang ti trabaho iti negosyo ni Papa. Uray saan ka ngagtrabaho kat agbyag ka iti sidong ko? Anya ti amok, no damot lalaki mi jay. Inasawa nak ka di, tapno ikulong nak dito'y balay mo? Asawa kan, iso asaklaeng ti pagserbyam. Mapanak iti negosyok, kat bantayam ni madam mo. Saan mo nga ipalubos a pumanaw dito'y balay? Sir, pagawirendak iti nataengan. At da reklamom, kat tangtangdanan ka ngagtrabaho dito'y balay ko? Ha? Wan sir, bantayak ti asawa yo. Saan ko aparparwareng? Agsungbat ka kanyak na makarwar ni madam mo. Nangasawa iti ibalod na? Ay, nakalasan, nanayunan kat ngarod ti trabaho. Apay aya nga ugalim ti agtanamitim no adda ibilbilin ko kan ka, ha? Adala na lagip ko, sir. Sige, tadapay aramidok ije kusina. Dita kayon, sir. Danga talaga da ito'y atulong. Makapasuron! Apay ka diyan, naliday kayo, madam. Ada ka di parikot? Apay nga takas to'y ti mariknak. Mailiwak matan ka ni Faye. Saan mat ngaminin nga umay ditoy, madam? Wan nga rod, may sa nga anak mi, ngam napanmatan iti balay ti asawa na. Ibagayo nga umay damot pumasyar, madam. Awagak man gayam nga agpayso. Ibagak nga umay da pumasyar ditoy. Nabayag nga minin adida imimay. Manipod na pa ni balay ti asawa na.
Saan dan nga in may pimasyar? Saan ka day, madam? Imawag ni mama. Mapanta ko mamat sa rungkaran ida. Pagtaktakan lang ti amuyong agina. Ado ti trabaho. Saan aday tagpaspasyar? Ngambalay dagiti naganak ko ti papananta. Mailiwak mat kadakwada. Saan da pagrebangan ti mapan ije balayda? Dakkal ti inted ko kadakwada. Sakbay ang nagkalaysata. Arig na ginatangkan kadakwada. Anya? Ulitam man timbagam. Adda inted mo kadagiti dadakkel ko. Nalawag tinangag mo. Binayadan ka. Iso na asawa ka. Anya? Diyak mo dayta. Ti amok kat inasawa nak gapukan ayan. Saan gayam? Ta inasawa nak gaputag ka sa pulan ka iti babae. Katsi ka. Nakiasawa ka kadimat kanyak gapu iti ayat. Sumungbat ka. Diyak laim pag-arup nga dagayam inted mo kadagiti dadakkel ko. No saan ko nga inaramid day jay? Adayo ana asawa ka. Rupat kwarta dagiti dadakkel mo. Huston! Diyak kayat amang ganti bagbagan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teseriya tayo itaalawas ang napauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para itaradyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Diyak impagarup nga dagayam inted mo kadagiti dadakkel ko. No saan ko nga inaramid ti kasjay? Adayo anak asawa ka kanya. Rupat kwarta dagiti dadakkel mo. Huston! Diyak kayat amang ganti bagam. Saan mo kayat amang ganti kinapod no? Awan pa ka inaiga kadagita apasamag. Di damat siguro kinidaw day tangay bagbagam. Uray di da kinitaw, ta inawat damat ti inted ko. Ibuy-buy mo, tinalpas mo nga inted. Nasaysaya at kumalangarudan ngayon sublida. Madam, bilin ni sir, asaan ka kanu arumwar? Anya? Pinabantayan nak ni Jared kunam? Wan, madam. Iso asaan kayo arumrumar? Dasyak kanu ti agsungbat kan kuana na rumwar kayo. Talaga asaan anasaya at ti ugali ti among mo? Apay nga ron anak asawa ka kan kuana. No di mo kaya ti ugali na, madam. Saan ko nga amo ti kababalin na? Itala ang anaamuak. No amok ko ma, adayo nga insagmak ko ti bagikan kuana. Naimbag na nakaawag ka, iha. Apaya saan ang maawagan ti cellphone mo? Sungbatan dakman, mama. Inlako dak kadihin ni Jared. Ha? Anya ka di ti sasawumon? Anya nga inlako? Dahita timbagbaga na, mama. Saan anak ka no anak asawa kan ko na? No saan aga po itiintan na kada kayo? Ti inted na katigagangay adori nga ited ti lalaki iti naganak no ikalay sana ti balasang. Imbaga na arupat kwarta kayo kano, mama. Anya, imbaga na ti kastakan ka. Nagalas mo't gayam ti ugalin day Jared. Di nakpay parwaran dito'y balay. Manangimon pa'y, mama. Anya? Apakasta tila nga manasang taksi kalor na. Imawag itay ni Faye. Imbaga na asaan ka no aparwaran ni Jared iti balayda. Kan imbaga na pa'y nga inlako ta kano ti anak ta kan kuana. Anya, nakalasmot gayam ti kababalin da alaan. Huwag nga rood, ti pa'y kat ni Dakes, kuna ni Faye aman nangimun kano day jay a Jared. Ay, day tatima din. Kaalasan nga aramid ti agimon nang runa no nalabas.
Amo kong tiyag maneho. Tain sa mirak tinagadal iti driving. Gumatangak man kidni, iti uray sigunda mano alugan ko. Imbagla pagluganak, no adda papanak. Ay, imbaglakit din, taado ti parokyano iti gym. Ay, naggasatakpay laang, uray kaskasano. Sir, imbag ta simmangpot kayon. Adda ngamin imbagan ni Madam Faye ang masapul amwan nyo. Anya timbaga na? No amo na kumakano ti kababalin nyo, kat adayo kano anak asawa kada kayo. Anya? Apay na sa una dayta. Imbagak ngamin asaan arumrumwar, tapi nabantayan nyo kanyak, sir. Anya? Talaga adang nga kanya. Ha? Apay ngamin nga imbagam a pinabantayak. No di ka katdang nga. Danga akano, kat pudno mo't a pinabantayan na ti asawa na. Rugyam manen ti tumanamitim ako nak. Diyas ke kamat. Hello, Gayam. Imbag ta nakaawag ka. Awan pulos ka sarsaritak dito eh. Addaak lang iti unag ti balay ni Jared. Di ka din sumrag dito yung opisina, Gayam. Di ka matanong mo, May. Di na kaya't nagtrabaho ak. Nakakulungak latan dito eh. Kaya't ko tagtrabaho ta maboring ak dito eh. Ingkag pa siya, tapno saan ka maboring, Gayam. Di na kaya't taamangan ka no makisin narakak iti lalaki. Ay, unay matan. Diyak amo, akas tagayam kakiting ti utak day ta asawam. Nasa umon Gayam. Talaga anak kiting ti panagpampanunot na. Nisamat, Mark. Ti dumsag iti kotse. Mark! Sika ka di? Daisy, agpaspasyar kang agmaymaysa? Anya ka di ti trabahom ita. Kasla asinsado ka mata. Kwa, adda ngamin iman manehar ko a gym, iti tenga ti syudad. Awan ngamin daninang kung akin ko kwa. Iswa, siyak ti caretaker da. Nagsingpot mat day ta aninang, tapabuludan na kapay iti kotse. Ha? Ay na, ko-check data. Ano? Sigunda manulaan Anya? Ay, imbag man. Asinsado ka na talaga Saan mat? Huwag gayam. Kumusta mat ni Faye? Saan ang pagtrabahuan nila kay na? Kaya't nakin agkulkulong lang ijabalayda. Kan manangimon pa'y kano? Anya? Dayta ka diti pinili dang iti dadakkel na. Apaki asawaan ti anak da? Mailiw ako ni ti anak ta. Ngam di damot la umay pumasyaran di ti balay. Orasak nga ron. May kawa kay ti kaawan na di ti balay. Intanto man kat di pasyaran iti balay ni Jared. Unsa. Lusanda ama ka umay. Datan ti mapanijayan da. Kaano tangarod amapan? Ipalpas mi pa di samsambot mi a project mi. Medyo madingamin di pasdag ti may sa negosyo. Ay, manipod awan dito iti anak ta. Nalidayon to'y balay. Dayta man lang nagsel-cellphonen itinagmalam tinararamid mo. Apay adinak palubusan nga agtrabaho. Tapno addamot pa ka kumikumak. Addaak matlatta dito nga agmalmalam. Kaslaak labalod. Mga no da sa baling aramidem, no palubusan kang agtrabaho. Sana bale, ipapay ko matamin na masapol mo. Waya-waya ti tarigagayak, Jared. Saan ko akasapulan ti kinabak nang mo? Di ka man aginti di. Agbiag ayat ti tao, no sana baknang. Apay anagado dita ti awan sa nikwa, kan kinabak nang da. Ngam naragsak da iti sidong ti pamilyada. Di nakman pagkatawain. Isakit mo, dagiti mamirmiraot at tao, ha? Amum ayamat tagkatawa. Anya ti kunam? Adda dagiti mamirmiraot anaragsak tanawayada. Saan akas labilit anakatangkal. Nena, intamad iti kwarto ni Faye. Kasla kayat ko ang makita dagiti gamit na.
Isubliyo ka din ti cellphone na, madam? Saan mo man adakdakamatan ti may papan iti cellphone ni Faye? Balaagan ka. Dakos ka di, numadakama ti cellphone na, madam. Kaamam day tangiwat mo kunak manan. Anya nga ro ti aramidin tayo ti kwarto na, madam. Kaya't ko lang ang makita dagiti gamit na. Saan ko nga mina na makitkita di anak ko? Iso at tilaangan gamit na ti nakitaan. Padasak man nga i-search ti Facebook account ni Faye. Kumusta ak man mat? No kasano ti addaan iti asawa. Uy! Busy ka launay dito cellphone mo, ah. Dinakpay nadlaw ngay masidag. Si kamot gayam Daisy. Apay adyak mabiro kan ti Facebook account ni Faye. Binaliwan na tinagan na iti Facebook. Nalabas ti imon nila kay na. Kaasimat nga rod ni Faye no kasta. Intun kwan. Anya nga intun kwan? Anya ko mati aramidam? Awan ti aramidag. Ngam ad da amaya dayo tirik na ni Faye kan kwana. No kasta ti aramid na. Dayta ti mariknak kan ni Faye. Gura ti marikna na iti asawa na. Imbes nga ayat. Ni Mark, adda chat na kanyang. Basagan. Kumusta kan? Sorry no di ka nasarsarungkaran. Idi kwan, naamuak nga damat gaya man asawa. Oh, replyak ti chat na. Napanam ka di. Nabayag akailiw ka. Ngamti ka nagpakpakita. Isend ko. Uray ka iliw ka. Saanan ang mabalin nga agkita ta, Mark? Ta saan ang matan na anawaya? Sorry, tadi ka na uray. Sikapay lang tilinaon ti puso. Ayan ni Faye. Saan ka di armrimuar? Adda samat ijay kwarto yo, sir. Masiguradom ka di asan arimrimuar? Jak ammo idi madama ti dalos ko, sir. Jak mo't makadalos. No isula ang tisip-siputak kuno kita. Peste! Saan anasaya ti panagsungsungbat mo Just ka? Nasaya at mo't tisong bat ko, sir. Da kayo mo't ti agong ungat. Ay, nasaya at kaditi kasta. Aglisi ka itidalan ko. Anyaman nga tang tinaknakan na. Takla at ngagpungpong to tasimang pa. Hoy! Di ka man tumanamitim dita. Just ka. Kanayon kalakas ta! Kunam siguro asan ko nga mo nga dakachat mo alalakyan niya. Anyaman ti sasawa mo? Tapno amom. Nakasynchronize data messenger mo iti messenger ko. No addaman nagchat kanya, aging galaang ijay, ta sa anak mat arumrumwar. Ngam no makarwar ka, sigurado ang makisinarak ka saan ka di. Kasta ka di ka babati panagkitkitam kanya? Saan ka man nga gindadalos? Amom ka di nga iti kasta nga aramidam. Ad-adda nga umadayo tiriknakken ka. Apay nga inapot mo ti barukog mo. Nasakit ka di. Wala ron. Bigla mo na nagsakit. Mapantay ti doktor. Naimbag tama sigod. Hamangan na niya daytan. Ay, bang driver, tulungan na kalumukan ito kasi marikata na. Mabitla nga ron tayo nakayaban. Agtugaw ka pa'y dita. Ikan, saan ka na sumana ulit at marikata na koon? Hello, Ninang. Kumusta kayon? Nasaya at mo't barok. Imawagak takayat ko ang mamuan. No, mayat mo't lang titaray ti Chim. Ninang. Umad-ado ti parokyano. Saan yu pagdanagan ti pagbayad ko iti buwis no panagbabayad tumanen? Agyamanak no kasta, barok. Imbag tada ka dita nang italkan mi iti amin. Kabayatan ngawan kami dita. Siyak ti rumbang agyaman kada kayo, Ninang.
Limag ang tibiyag ko. Manipod impamaniharyo kanyak ti Jim. Nasayat nga rod no kasta. Alang nga rodan, lalaingam akanayon. Iti kasta, at dalata mapastrak mo. Wen, ninang. Alang nga rod, agad anad ka akanayon. Kasta pa'y, umawag ak tumanan. Bye! Bye, ninang. Hello, Gayam. Nakaawag ka, mat? Amom ka di, nga intaray ka nun ni mamam ni papam iti ospital? Anya, taapay. Anya tinapasamak. Na aksidente ka di. Sakit ka no ti puso gayam. Day ta tinaamuak. Gayam ko nga minti may sa kadagiti nurse ijay. Inawagak, idinamuak nga intaray da ijay ni papam. Kat, kumusta itan ni Papa? Nakakonfine ka no mat gayam. Saan mat unay ka no delikado. Ngam kasapulan na ka no, ti ina na. Anya? Apay akas lagrub-rubot ka. Papanam ko ma. Adda ka no ni Papa iti ospital. Kaya't ko ang makita. Pinalubusan ka kadi amapan. Kaya't mo asawan. Pati ipapan ko ijay ospital. Iparit mo. Anya ti amok. No adamat ka sinarak mo ijay. Agpulis ka ta sumurot ka. Tapno makitam amin apapalak. Kaya't ko lang ang makita ti amak. Nabambanog ka nagapo iti trabaho. Awan ka di ti konsensyam. Amak ti mapan ko kitaan, Jared. Pangasim ko mamat tapalubusan na. Buisit kit di. Nabambanog da tao. Ngam sabali ti isamsamiram. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Nabambanog ang nagapo ijay trabaho. Ayan ka di ti konsensya. Amak ti mapan ko kitaan, Jared. Buisit kit di. Nabambanog da tao, ngam sabali ti isamsamiram. Awan parikot no nabanog ka. Agina na ka, tamapan ko kitaan ti amak. Tapno nawaya ka amakisinarak iti lalakim, kasta ka di? Apay, no makakita ka iti babae di tarwar, adda aramidam kankwana, taipagarup mo ang kasta ti aramidan. Alaman langan, kaduaan kan amapan, ngam mabiit talaeng, salbagkit di. Anya tinapasamak, mama. Anya ti ko na ti doktor. Imbaglakit din ta nakaumay ka, iha. Ayan ti asawam. Adda di tarwar, mama. Di nakpalubusan nga umay. Ngam impilit ko ti umay. Iso akin adwan nak. Apay, di nakapalubusan kat amam ti umay mo pasyaran. Amangan kanuno makisinarakak iti lalaki. Anya, nalabas mo't daytan. Wan nga rod, mama. Iso akagurgurak. Anya mo't dayjay nga impaasawa yo kanyak. Siyak ti agtutuok iti danana. Di nakakadikab-kabilan. Saan pa'y matkit di, mama? Ang anya ti amok ngay. Ngam no'y ti kasjay akababalin na. Ipapilit na ti sospet sana. Ngam jak amo, amangan no kabilan nakto. Apay ang nagbayag ka di taunag. Amom nga adak dito'y ruwar nga agur-uray. Apay ngamin adi ka imunag. Ita, agreklamo ka. Amo makasapulak tina na. Nagbayag kalakit din aya. Imuna ka kuman no di ka makauray. Tapno maaramid mo ti kayat mo, kasta ka di. Ti makilalaki manan? Nalabas ka mat? Ha? Kagurgura ka, Jared. Ala, agawid tan. Darasam, tapno makadanon ta adagos ijay balay mo, apang ikulkulong am kanya. At to ti balon niyo, madam. Mangan kayo, unta napudot pa'y timakan. Kasladyak makapangan.
Maditirik na kiti imbaga ti anak ko asasaad na iti balay ni Jared. Adong agpayso ti kwarta na, ngam awan pulos ayat iti poso na, madam. Kasano nga tayo ang matulungak ti anak ko? Nasingpet ni Ma'am Faye, ngam saan anasaya tinagbanagan na. Kaasipay ti anak ko. Makitak ti kinaliday na iti sidong ni Jared. Madam, tipod no aragsak, ket saan apulos amagatang tiriniw-rew apirak. Kasano nga rudan ti anak ko? Agnanayon ka di akas jay latan ti sasaaden na iti sidong ni Jared. Di ta kanipay ang awid. Makapatuok nito'y. Agas amin ti maangot. Maiparit kan ka ti agunget. Agbanog kan may stress. Iso asan at tila mapampanunot mo. Ayan ngayon ni Faye. Apayan di mo kanuan nito'y. Private room man to'y ayan ta. Nagawid dan. Tainuray ni Jared di tarwar. Nagbati ka man ani Faye di hospital. Tinalaang mait. Tsakim pagaro. Akas di gayam da ijay a Jared. Kakaasi ti sasaadon ti anak ta iti sidong na. Ne, apa yun doon ato? Nurse! Nurse! Madmadi pa'y tirik na ni sir. Makapadanag ngamin timbagayo, madam. Ad-addan ang nagsakit ti puso na. Ay, nagrigatan na ya. Jakmatan nalapdan nga imbaga ka ni Donato ti sasaadan ni Faye. Wan nga road, madam. Iso akas jayon tinagbanagan na. Italimang ko kanilatan iti kaunggak ti danag kan sakit tinakam ko. Anya pa'y ngay, no di kasta, madam. Imbag ti kasjay, ngam ti dakdakas ti mapasama kan ni sir. Nagrigatan ti kastoy. Kunami no pagimbagan ti anak mi ti panakiasawa na itibaknang. Ngam saan tapagdaksan na ba't gayam? Mamati ak. Asan nga iti amin nagundaway ket nasaya ati itdan ti pirak, madam. Hello, Ninang. Imbag tayo mawag kayo. Damagag kumano, nakabayad kan iti buwis, Mark. Ninang. Mabit lang, Tapikturak ti resibo. Taisin ko kada kayo. Halaman nga ron parok, kastaman ti aramidam. Mabit lang nga ron, Ninang, Inagpayalaan ije kwarto. Inkabil ko ngamin ije pangikabkabilan yu ito papeles. Wan, barok. O sige, agurayak. Sige nga rod, Ninang. Hello, gayam. Itaman pa yan nakaawag ka? Kinabil nak ti asawa. Sakbayan na pa nagtrabaho, gayam. Taapay akin habil na ka. Saan arumbang day ta nga aramid ti lalaki iti asawa na? Saan arumbang nga ibagak dito cellphone ti makagapo? No nga pa yung kinabil nag. Sa dista ni Jared. Sana na nasaya at day tagayam. Pumanaw kan dita. Banbantayan nak ni Violi ang katulong na. Kabutang na ni Jared. Iswa di nakmat palubusan na pumanaw. Padasam tagparayat dito'y cellphone ko. Taisot ipakita ka dagiti masaknan. Tapno matulungan da ka dita. Saan ko ang may chat? Nakasing ti cellphone ko iti cellphone ni Jared. Anya? Imbag ta nakita ka dito'y. Agpapaarayat ni Faye. Takinabil ka no ni Jared. Jakmat mabalin nga ibaga kadagiti dadakkel na. Takaruruar ni papa na iti ospital. Ang mga numa-stress kat kumaro ti sakit ti puso na. No agpapaarayat di ta cellphone mo. Inka ipakita ka dagiti pulis. Saan ang makapagpaarayat? Ta nakasynchronize ka no ti cellphone na ka ni Jared. Numakapan ka iji balayda. Ilibas mong ito dayto a cellphone. Adda SIM card nan dayta. Saan na nga aramatan ti cellphone na ang nakasynchronize iti cellphone ti asawa na. Makapanak nga tayo di balay ni Sir Jared? Iranam nga awan ti asawa na ijay. Darasam, ipakitam ka dagiti pulis, ti chat na nga agpapaarayat.
Tapno mapandag iti pulis iti balayda. Kumusta tirik nam ita? Kuna ti doktor, amay parit kan ka tinaingel a kape. Sapay nagingel ti kapem. Amin mo't lakid din nakayat ko, iso ti maiparit. Anya lang arudan nga iti mabalin. Ano madimot nga rod kan ka ti kasjay. Imbag kumamat anam dito'y ni Faye. Apag biit laeng idinapan iti ospital. Taggaganat mo't ngamin ni Jared. Sinalpag ta siya, Jared. Namukla kumakas siya iti kabapalin na. Saan ka na agpuntot? Day tapusom. Agpaison samat timbaga ni Faye. Anayanak day jay idi madama ti guroon. Ada ka mat dito yung nga agsagsagad. Imbag ta nakaumay ka dito'y kayam. Impambar ko ijay katulong at tulungak nga agsagad. Iso a pinarwarnak. Napan ijay sian. Kartagam nga alaan day to inted ni Mark ka cellphone. Iso ti aramatam nga agpaarayat. Agyaman ako na kan kagaya. Ni Mark ti akin nakam dita. O sige, inakon. Amang ano sumangpot ti asawam. Delikadon. Ilamang mo day ta cellphone. Sige, taumunag akon. Sikat ti ichat ko dito eh. Agpaarayat akan ka. Da kayo mati masabat ko, madam. Adarumbang amamuan niyo. Anya ka di day chay, palasang ko. Naggapuak iti balay da fe. Inted ko ti cellphone nga inted ni Mark. Tapno iso ti aramaten na nga agparayat. Agparayat? Di ka maawatan. Lawlawagam man ti bagbagam. Iawag ko kuma. Ngam amangan numangag ni sir. Kat ma-stress. Delikado, madam. Ibaga mo no anya day chay. Ada ma-stress at no di mo pala ibagat ibagam kuma. Agpapaarayat ni Faye. Takinabil ka no ti asawa na, madam. Saan yung ibagbaga ka ni sir? Tada kami ka ni Mark ti makaam mo. Kasla ka madlapusan at di makaanak. Tumakter tumugaw ka. Anya ka niti mapaspasamak kan ka. Ako, ada ngamin naamuak. Di tarwar. Ngam sana rumbang amamuam. Apay ko sana rumbang amamuak. Diyak man amukad ako, ada. Basta delikado ka naman. Ada ama stresak. Non di mo pala ibaga na itakong kuna madelikado. Imbag pa ya, di mo lang man imbag pa ka. Anya nga tayo ti aramidan ta. Mariribukan ak launay. Anya nga rutay ta. Ipagamatap na mo. Saan ka nung arud amabalin nga ibagakan ka? Saan nyo ko mga imbagakan ni sir? Ngam apay nga imbagayo, madam. Diyak matan nalapdan nga imbaga. Idi agbalawak. Naibagak mo't gaya man. Ad-damot lang arudin ang mariribukan ni sir. Diyak man amo. Taga po itidanag ko. Nailawan ko matan nga imbaga. Imbaga, no saan ang ma-stress ni sir? Inikan nyo kat nga rudan iti pakariribukan na. Madanagan ak ngamin iti imbaga ni Daisy. Anakabil ka no ni Jared ni Faye. Ay, di pa'y lagawid ditoy. No naranggas mo lang ti asawa na, madam. Pinabantayan na nga rod ka no iti katulong da. Iso asaan ang makapanaw ni Faye. Langag ko ti saritaan nyo kanine na itay ija kusina. Di amo nga dakit tirwar-tirwangan. Nun angag mo, anya nga rod tinasaya at nga ramidan tayo. Gwardyado mo't di anak tayo di balay ni Jared. Masapo la pasaran ta di anak ta. Amon ta no apay a kinabil ni Jared. Maiparit ang kabil iti asawa. Kabaalam ka di. Mga nudakas mo ti mapasamakan ka. Kabalak. Saan mo tan ngagsaksakin ti barukong ko? Manipo nagag-agasak. Kaano nga rod ti ipapantay di balay da? Inton bigat matlaang. Mapantay di balay da. Anyangay, Daisy. Ada ka din chat ni Faye nga agpapaarayat kan ka. Awan pay. Amangan no saan pa yan naikan iti gundaway.
bambantayan nga minti katulong amin agunay na. Imbaga, tanayra na nga adda iti CR ni Jared, idinapanak iti balayda. Padaan na mga ruti chat na. Tapno iso ti ipakita kadag iti pulis. Tapno maarayat tayo ni Fay. Nulakit di maikan iti gundaway, agchat day jay. Nadlaw ko pa iti limitam iti takyag na. Kasanon, no kabilan namanan. Day tati saan tayo nga mo. No kumamakalibas, mabalin na ti agdirit sa iti pulis nga agpaarayat. Jak makachat. Manipod si mangpet dito at tao. Jak mabalin nga irwar ti cellphone nga inted ni Daisy. Anya ti tantanamitim mo dita. Agpada kayo iti katulong analaing agtanamitim. Agkarkararagak. Asapay la ko matagbaliw ka. Anya ko matibaliwak. Rason mula dayta. Makaalis sakit di ti agtanamitim. Inalisan na ka ni Violi akatulong. Nasaysaya at ang tagtanamitim. Ngamtikas ken ka anaranggas. Mapantan ni balay ni Jared. Intaro maot. Rumaot? Ay, hindi ka gararamid, Donato. Balay na day chay. Kasanuno idarum na ka iti trespassing. Inta sarungkaran ti anak ta iti balay ni Jared. Amangan no ang pungtot kay jay. Day tapusom. Makamuditan. Basta sarungkaran ta ti anak ta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetay o itaalawas ang napuluan. Matapubre, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Inta sarungkaran ti anak ta iti balay ni Jared. Amangan no agpungtot kay jay. Day tapusom. Makamuditan. Basta sarungkaran ta ti anak ta. Liklikam nga ron ti agpungtot. Amangan no si kamot ti arayatan mi ijay. Ikagumaan ta nga alaan ni Faye. Yawid talangan. Day ta kumamot ti ibagak. Iyawid tan ti anak ta. Mapanta nga ron. Sapay awan mo't di sinalbag ang driver. Kapilitan na siyak kag maneho. Anyangay, Daisy. Adda ka din chat ni Faye ka? Awan pa'y nga rod. Nagawid lakit din ni Sir Jared. Iso asaan anaikan iti gundaway nga agchat. Sinalbag day at Jared. Kaslasaan alalaki, tagkabil iti babae. No apay mo't nga minakasdya day a tao. Saan nga min akayat ni Faye? Tadi na ammo ti umisem. Ngam napilitan dya tao. Kasladag iti dadakkel na mutla ang tinangisagmakan kwa na. Kaslakastan ta pinilit da anak ki asawa ti anak da ka ni Jared. Tidakas na. No tinaganak, ti agpili iti asawaan ti anak da. Pudno day ta imbagam. Itatakas di tinagbanagan ni Faye. Makonsensyada matlang ata. Itaman pa'y adi ka mapan agtrabaho? Kayat mo apumanawa? Tapno maaramid mo ti kayat mo, ha? Di mo ka di ammo a Domingo ita? Jak pa yan ammo ti aldaw. Gaputa saan akong amang opisina. Weekend man, no weekdays. Kasla parehas lat na. Adalat tamat rason mo. Ibagam kit di, adi mo maaramid ti kayat mo. Iso akay kayat mo no awanak. Imbag mo. Jak lakit nga ron makadyang. Tamakitam ti cellphone nga intan ni Desi. Oh, anya manan ti tantanamitim mo. Awan, agdardaragudug ti tiyan ko. Iso ama panak iyay CR. Amangan no umay nakpay bantayan iyay CR.
Ilak ko ti kwarto kan siya. Tapno saan ang makaunag. Agtyatak kin ni Daisy ijay unag ti siya. Adatan iti batog ti balay ni Jared. Apag iso nga inlukat ti katulong ti gate. Adeta, nakita natan. Anak ka ni Jared. Ay, adda, sir. Ngumsan kayo pa'y nga umunag. Inak pa'y ibagakan ni sir nga adda kayo. Anya, apay masapol pa langin kay pakada. Ay, kasta nga min ti patakaran ni Sir Jared, sir. Ay, masapol nga ipakaamukan kwa na ti umay asa nga ilay. Sakbay ang makaunag. Ay, aguray kayo labiit dito'y sir, ma'am. Nagalas kat ti ugali dagitan. Di na tapay pinaunag. Tala nga mapasamak iti biyag ko na ito Ti sandak apastrakan iti balay apapanak. Ay, sir, adda dagiti dadakkel ni Madam Faye di Tarwarte Gate. Kaya't dati umunag. Ngam saan ko pa'y apinaunag ida. Nasaya ti naramid mo. Ala, ingka ibaga nga awan kami kini Faye. Ibagam adapan kami nagpasyar. Nagpasyar? Kat no adda kayo mat ditoy, sir. Tungpalam ti imbagak, no di mo kaya't adakas ti mapasamakan ka. Ay. Ala, nayunak ti sweldom, no mapapanaw mo dagita at tao. Ay, nayunan nyo ti sweldok kunayo, sir? Wen, iso adarasam, tama nga nurumar ni Faye di ta CR. Makita na, nga dadagiti dadakkel na. Makita dan tumat ti limitam iti bagiti anak da. Ay, matungpal, sir. Pasensya kayon, sir. Madam, jak na puutan arimwarda kanugayam. Napanda nagpasyar, kunati kadwak akatulong. Nagpasyar? Agpaiso ka diti ibagbagam. Agpaiso la unay, madam. Agsubli kayo kanon umay alawas, taaddadan ton. Sa dino ka no ti nagpasyaran da? Day tati saan ko nga mo, madam. Ay, amang ano, nagturda pa ijay Hong Kong. Wano, ijay Singapore. Anya, kasla sa anak amamati iti ibagbagam. Ay, pasensyakan, ma'am. No di ka mamatay. Ay, irikap kunday to gate. Tada nga min aramidag, madam. Intando na to. Awan mo't gayam ti anak ta ditoy. Pimanaw da ka din, dagita disturbo. Wala, sir. Imbagak anapan kayo nagtor ijay Hong Kong. At damot gayam utek mo. Ato'y tinayan ti sweldom ako nak. Ha? Itadyo kanyak day ta sa nga ribo, sir? Wen, tama gusto ak ti inaramid mo. Pimanaw dagiti disturbo. Kat di da nakita ti limitam iti bagi ti anak da. Mayat nga rod ti imbagak. Anapan kayo ijay Hong Kong, sir. Talaga amayat. Kayat kulaunay. Hello, Ninang. Apay ka di, Mark. Madlaw, analiday ka. Diyan amin kaayan ayat ko. Pinilit ti dadakkel na nga ipaasawa. Agpapaarayat, Ninang. Apay nga agpapaarayat. Kat, ay ayatom ka di pailaan. Oo, Ninang. Saan namot abasol ti pan nakiasawa na. Pinilit dagiti dadakkel na. No ada maitulong yo, ay katulungan yo. Oo, Ninang. Maasyanak kan kwa na. Di ka no kalay sana, kat naliday. Ay, madi nga min. No tinaganak ti agpili, iti asawaan ti anak da. Oo nga rod, Ninang. Kat kasta tinapasamak iti ayatak. Ne, apay na insardang mo tilugan, kat addata iti tenga ti kalsada. Maulaw ka. Apay ka di, sir. Anya ti mapaspasamak? Mark? Sika ka di dayta? Madam Lorna, da kayo ka di. Apay asim mardang kayo iti tenga ti kalsada. Maulaw ka no ni Don Ato. Iso nga insardang na dito itilugan. Mabit lang nga rod, madam. Ipaigid ko tilugan ko.
Madam, apa yan? Nakakidamot na ni sir. Mabitla ang taidandan ko. Siya kung tiag tugaw iti driver seat. Siya kung tiag maneho, tamapan tayo di ospital. Bueno, sige. Ipan na kami laangan iti ospital, Barok. Ang mga nuan niya pa'y timapasama ka ni sir, madam. At data yung dito batog ti emergency room, madam. Umayin dagitin nangawit iti stretcher. Iso ka din day ta sumungat, Barok. Huwag, madam. Ay, agyaman ako unay. Ipandan iti emergency room ni sir, madam. Urayin niyo langan. Ta urayak mat, no adamanan ti chat ni Fay nga agpapaarayat. Adan chat ni Faye. Agpapaarayat nga agpaiso. Nasaya at no kasta. Ay kung gayam. Nasalamaak dagiti dadakkel ni Fay iti kalsada. Impan ko iti ospital ni sir. Unay mat lang arudan, tagigiddan ti parikot da. Kaduan ka Jefferson to. Ta ipakitam day tatchat ni Fay nga agpapaarayat. Intang arudan, barang agunayan dagiti pulis, ket mapanda iti ayan ni Faye. Ala, mapantan. Patib ka rin ti pakinakam mo. Saan ka pa iluyos iti danag tapno matulungan ta ti anak ta? Sino dyan ang tulong ka na ta? Kas nang nangag ko tinaga na Mark. Ni Mark asigod akayan ayat ni Faye. Idiin nyo nagdaka iti emergency room. Nagdardara sa pimbanaw. Taarayatan da kano ni Faye. Kudakon ka. Ulbod nga ron da dya katulong. Imbaga na anapanda ija Hong Kong. Talaga nga minadyak mamati anapanda adagos ija Hong Kong. Kasano nga ron ti panangarayat ni Mark ni Faye. Mapan nga ta iji balay ni Jared. Adatan ditoy, intan ipakita ti chat ni Faye. Sapay kuma, taaksunan da adagos. Adapay matkit di boses na ditang agpakpakaasi. In record na, sana in forward kanyak. Saan mat asyak tinangi record? No di kat iso a biktima. Sapay la kuma, tamapan da adagos iji balay ni Jared. Wan kumaa. Adala ko maamuta dito'y presinto. Tapno agpakpakaasi takin kwa na. Sapay la kuma, taaksunan da adagos da ito'y. Apay, asino kayo? Taon mo nagkayong matlatan iti gitmay. Karaman kan sa mabalod. No di mo paila irwar ni Faye Morris. Ha? Mabalod? Ay, sana? Apay ko maakaraman ak ngay. Tila ang amok ati ibalod yaw. Isurom nga rod kayan ni Faye. No di mo pala isuro, karaman ka mabalod. Ha? Ay, sige, intayaw. Inkulong ngamin ni Sir iti kwartuda. Tapno saan ka no apumanaw. Apay amasapol pa nga ikulong na. Ay, kuna ngamin ni Madam Faye nga agawid. Iso nga inkulong matan ni Sir Jared. Apay akaduam dagita pulis, Violi. Damagan nyo kadakwada ano, apay ngay may da, sir. Inkulong yumot ngamin ni Madam Faye. Di kailan nasyan kan kwa na. Anya ti kunam. Umay da arayatan ni Faye, sir. Isuro yo kumanti ayan ti kwarto yo. Tanasao ni Violi nga inkulong yo kano iti kwarto yo. Sinalbag ka, Violi. Insagmaknak! Kasanungay nga insagmak kayo. Kada kayo mat tinang ikulong ka ni Madam Faye. Saan mat asyak, sir? Kot inda aktipan nakatiliw ni Jared. Taadda ka amis mo ijay ang nakita dagiti pulis ang nakakulong. Agyaman ako na kada kayo, Mark, Daisy. Imbag, tada intad ni Mark a cellphone nga inaramat mo ang nagchat. Isumat inaramat mi ang nagkamang iti pulis. Pakawanan na ko, Mark. Kunang nunang lipat ka, iso adi ka nagpakpakita. Naawatak ti amin, Faye. Imbagak mat ka ni Daisy tinapasama kanya. Kat amok nga indanon na kan ka. Iti inaramid ni Jared kanyak. Paibalot ko. Kan ipagnakmatan ti papeles para iti pan nakawaswas ti kalay sami. Ala, intay yung nga rodan iti ospital. Amangan no agdanda na gandang iti naganak mo.
Apinganda kayo manin dito ospital. Idinagapo kami di balay ni Jared, tasarong karanda ka. Di na kami pinaunag. Nanapan kayo kano ijay Hong Kong. Anya, napan kayo ijay balay ni Jared. Agawid kami kuman. Idinaulaw ni Papam. Insardeng na ititang at ikalsada. Imbaglaangan tada ni Mark. Iso tinang tulong kada kami. Saan ka di nga uray mamirmiraot ako nayo? Kat nabak nang mati pa nagpuspuso na, mama. Naamiris mi nga roday ta iha. Ni Jared ti pinili mi. Ngam saan ba't gayam ama ikarikan ka? Itata nakabalo din ni Jared. Ipagnak ti papeles para itipan nakawaswas ti kalay sami, papa. Andakan ka na ita, iha. Saan mo napakibiyangan no sino tayo ito? Sa anak mo't siguro ang makabasol. Tanapilitan naklaang mo't anak ikalay sa kini Jared. Kan inabuso nak mo't, papa. Nakaamiris kami, iha. Maligayam ti mata pobre, akas ka na kami. Oray pobre, no baknang ti puso na, akas ka ni Mark. May mayat, ngam tibak na ngawan mo't puso na akas ka ni Jared. Saan kayo kading agkad-kad? Numawaswas ti kalay sami. Kat agsinublan kami kini Mark, papa. Wali ha. Kitagkidawa kiti pamakawan ken ka, Mark Barok. Tao tayo lang agkamali, sir. Ti importante, kat nakaamiris tayo. Taday tati kayat ti Apo. Pudno ti imbaga ni Lorna. Anatak nang kanabak ng ti pusom, Barok. Nag-aasap ti anak ko, nagkatuluyan kayo. Manipo nita, saan kami ngang balin ang mata pobre, iti padami at tao. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawa sa napauluan. Mata pobre, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Mary Jane Castro, Virgie Paglay, Roger Ramirez, Jonah Rebutazo, kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.